tujye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Minembwe imirwano ikomeje kugenda yumvikana, ariko ho haravugwa drone zikomeje kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge n'izimaze iminsi zizerera mu kirere cyahariya muri Minembwe zishakisha imirambo y'abaguye ku rugamba. Ubwo nukuvuga ngo nizo ku ruhande rwa FARDC, kubera ko hari benshi M23 twirwanaho batsinze mu misozi ya za Rugezi, ya za Bidegu, ya za Karingi, ya za Karongi, ya za Gakenke, ya za Mikenke, za Ruhinamavi, kwa Harera, ahitwa kwa Buhimba. Aho hose M23 muzi yuko yahirukanye koalisiyo ya FARDC nabi cyane, irabashushubikana kugeza ubwo ngo hari abasigaye bihishe mu myobo barimo yewe n'abacanshuro. Rero izi drone zimaze iminsi zizenguruka nta kindi ziri gushakisha, kuko ntago ziri kuza noneho ngo inyinshi kugaba ibitero. Bari kureba uburyo ki bakinjira M23 ngo bamenye ngo ese twatwara ino mirambo gute, cyangwa se twatwara inkomere gute, ndetse tukanahungisha abakihisha hariya mu myobo gute, kugira ngo bakomeze kujya kwitabwaho. Nicyo kintu kiri kubera hariya cyane cyane muri Minembwe, kuko n'ejo byarabaye izo ndege zaragaragaye muri Mikenke na Gakenke. Reka rero tujye ahandi mu mirwano ikomeye cyane iri kuvugwa. Muzi ko rwose igikuba cyacitse ku munsi w'ejo, kubera ko M23 twirwaneho barashe icyarimwe rwose indege zo mu bwoko za helicopter, atari na drone, noneho ebyiri icyarimwe. Ntabwo bisanzwe ubundi mu mirwano, abazi ibya gisirikare cyane bavuga ko kuba warasira drone icyarimwe zonyine niyo zaba zirenze imwe ari drone, nabyo ubwabyo ntabwo wavuga yuko byoroshye, ariko noneho kongeraho ikijyanye no kurasa helicopter ebyiri ntabwo bisanzwe. Ndetse rero M23 nabonye yamaze kwemeza aya makuru, ejo ni bwacicikanaga, ariko nayo yamaze kuyemeza. Reka rero rwose mbere yuko nkubwira andi makuru ari kuvuga ko n'ubundi M23 yabarashe indi ndege, mbanze mbwira ko umutwe wa M23 cyane cyane byanje gutangazwa na MRDP twirwaneho, no umutwe watangaje yuko warasiye mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi kajugujugu ebyiri z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akaba yemejwe n'umwe mu ofisiye bakuru ba MRDP twirwaneho PC Mavugo, asobanura ko izi ndege zarashwe ubwo zari zivuye kugaba ibitero muri komine Minembwe ihuza Fizi, Uvira ndetse na Mwenga. Urumva rero akavuga ko rwose ngo drone yarashe ikigo cy'ingabo z'u Burundi kiri muri Baraka. Izi rero kazagiye gufasha ingabo za Repubulika, zagiye gufasha nyine ingabo za FARDC birumvikana guhangana na M23 twirwaneho, ndetse izo ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi, kuko abarundi ngo nibo benshi bahasize umutwe w'iterabwoba wa FDLR, imitwe ya Wazalendo, P5 n'abacanshuro b'abanyamahanga bamaze iminsi babagaba ibitero muri Minembwe. Rero twirwana igatangaza ko ibyo ngibyo bitari byo gukomeza kwihanganirwa, nkuko amazi igihe babitangaza kiringira ari isomo ry'ibanze, ariko ko bazakomeza gutanga irindi somo. Amakuru agaragaza ko hano barashe n'ubundi byabaye nyuma yuko M23 inarashe n'ubundi ku kigo rwose hariya ku kigo cya gisirikare hariya muri Baraka, kugira ngo aya makuru rwose nze nyabahe neza, ngo basanze barimo banarya, abarundi barimo barya rwose batuje batekanye, maze bamishamo urufaya rw'amasasu ebanza kubarasa, ubundi bahashira ari benshi. Nyuma rero nibwo byaje kuvuga yuko burya hanarashwe indege ebyiri za helicopter. Ntabwo ari ikintu cyo gisanzwe ubundi rwose mu bigendanye n'urugamba, kuba warasa indege ebyiri icyarimwe, ubundi ntabwo ari ibintu wavuga ko biba byoroshye na gatoya. Nukuvuga ngo drone yabanje kurasa aho bita Mushimbake, ihitana abarundi benshi bari muri kugeza ubwo ubu ngubu bari mu kiriyo rwose. Aha rero Mushimbake ngo drone yasanze bari kurya, kuko ngo bari barimo ngo muri bya bice basanzwe barira ku kibuga, buri muntu azana agasana mushyiraho nk'ubugari n'isosi, bamushyiraho n'isosi, noneho bakicara aho ngaho mu kibuga bagatangira kurya. Bari rero ngo bari aho ngaho bagandagaye rwose ntacyo bitayeho, maze baratungurwa n'igitero cya drone cya M23, abenshi basiga ubuzima, niko amakuru atugeraho atangwa n'abaturage bariya abigaragaza. Reka rero nanone tubabwire yuko ngo hari raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ku bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igaragaza ko ingufu za M23 zageze ku barwanyi bagera ku 30,000, umubare uvugwa nk'uwiyongereye cyane ugereranyije n'ibyari bizwi mu myaka ishize. Mu gika cya 65 cy'iyo raporo, impuguke za Loni zivuga yuko ngo ingufu z'abarwanyi ba AFC 23 zigereranywa n'abagera ku 30,000. Urumva iyi raporo igasobanura ko ngo uwo mubare utari w'abarwanyi ba M23 gusa,
nk'uko yari isanzwe izwi, ngo ahubwo ngo ahubwo wateranyijwe ngo urimo ibyiciro bitandukanye by'abarwanyi atari M23 gusa. Urumva ngo harimo, bakavuga ngo iyi raporo ikavuga ngo harimo Noyodil ya M23 igizwe n'abahoze mu mutwe wa CNDP, ubwo ni ya General Rurankunda, ndetse n'abari bagize M23 kuva yashingwa bwa mbere. Harimo ubwo ni za 2013, kandi ngo harimo ngo n'abinjijwe kuva 2021 barimo abakomoka muri diaspora n'abaturutse mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda, niko bavuga. Raporo kandi ikavuga ko ngo muri bariya abasirikare 30,000 barimo hanarimo ibihumbi by'abasirikare ba FARDC, abapolisi ba Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo bafashwe cyangwa se biyunze kuri AFC M23 nyuma y'ifatwa rya Goma, ndetse n'abanyamuryango b'inzego z'umutekano zibanze z'imitwe mishya. Rero ku bijyanye n'imiterere y'abayobozi, raporo igaragaza ko ubuyobozi bwa gisirikare bwa M23 bwakomeje kuyoborwa na General Sultan Emmanuel Makenga, nubwo ngo yagiye ahura n'igitutu n'amakimbirane imbere mu mutwe ndetse no ku ruhande ngo rw'u Rwanda. Ku ruhande rwa politike, Bertrand Bisimwa, Colonel Nanga bakomeje kuyobora uyu mutwe, nibo bayobora nyine, kuko Colonel Nanga ari umuyobozi mukuru, twavuga ko yungirijwe na Bertrand Bisimwa muri rusange. Iyi raporo ikagaragaza ngo ko hagati y'abayobozi ba politike n'abagisirikare ba AFC M23 hakomeje kubamo kutumvikana. Ikavuga ko mu gihe bamwe mu bayobozi ba politike barimo Colonel Nanga na Joseph Kabila bashinjwa kugira intego yo gufata ubutegetsi bw'Kinshasa, benshi mu bayobozi ba M23 bo batifuzaga kwagura ibikorwa bya gisirikare birenze intara kiva mu Majyaruguru kiva mu Jyepfo ngo bajye Kinshasa, ngo bityo iki ngiki ngo bakaba baragipfuye. Iyi raporo rero ngo ije mu gihe rwose, iyi raporo ije mu gihe ikomeje M23 ikomeje kugenzura ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ifite umujyi wa Goma, ifite umujyi wa Bukavu, ifite Uvira yahavuye ku bushake bwayo, ifite Minembwe, bafite Bunagana, bafite teritwari za Rucuza, Masisi. Urumva bafite ahantu henshi cyane. Hanyuma rero reka muri aya makuru kandi mbabwire ko u Rwanda rwasabye Burundi guhagarika uruhare rwarwo rutaziguye mu bibazo by'amakimbirane bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rugaragaza ko hakenewe ubufatanye bwubaka mu gushaka umuti urambye w'umutekano mu karere. Ibi rero byatangajwe mu biganiro byahuje impande zitandukanye byitabiriwe n'intumwa yihariye ishinzwe gukumira uburenganzira bwa muntu bwifashe mu Burundi. Ibiganiro byibanze ku isesengura ry'ukuntu uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ndetse n'uruhare rw'ibihugu byo mu karere mu kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo ry'u Rwanda rero rwagaragaje ko ari ngombwa ko Burundi bwirinda kugira uruhare urwo ari rwo rwose rushobora gukomeza amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo bukibanda bufatanye bugamije amahoro n'umutekano bw'akarere k'ibiyaga bigari. Perezida Trump yatangaje iki, cyangwa se Amerika yatangaje iki? Hanyuma Irani ndetse n'andi makuru yerekeranye n'ibiri kubera muri Middle East cyangwa se mu burasirazuba bwo hagati. Ubushinwa bwagize icyo busaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika byihutirwa, kandi ubwo raza kumva ngo ni iki. Ese Ubushinwa bwo bwishingikirije iki mu gutanga icyo twakwita nk'umuburo kuri leta mu burasirazuba bwa Afurika cyangwa se muri Afurika y'Uburasirazuba? Tubanze duhere muri Middle East cyangwa se nyine duhere kuri iriya ntambara ikomeye cyane ihanganisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, ariko Amerika nyine ku ruhande rwayo iri kumwe na Israel birumvikana. Nukuvuga ngo rero nyuma y'uko ibiganiro bibaye nk'aho biri kugenda binanirana cyane, umukuru w'itsinda rya Iran rishinzwe ibiganiro akaba yitwa Mohamed Bagheri Garibafu, uyu yavuze yuko umuyoboro cyangwa se umuhora wa Hormuz ari igikoresho gikomeye cyane Iran ifite mu rwego rw'imbaraga zayo. Ati Iran mu bikoresho cyangwa se mu bukungu ifite ku mbaraga zayo harimo icy'ingenzi ari n'umuhora wa Hormuz. Rero ashimangira ko ibiganiro bigamije kugera ku masezerano ya nyuma bitazatangira kugeza igihe cyose ingingo zikubiye mu masezerano y'ibanze MOU cyangwa se nyine twita mu Memorandum of Understanding zizaba zashyizwe mu bikorwa. Izo ngingo ni izihe rero? Sasa rero muzi yuko rwose Iran isaba yuko umuhora wa Hormuz wafungurwa, ariko ubugenzuzi bwawo nabwo ntibujye mu maboko
ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ibivuga, ahubwo nanone kandi ikavuga ko ibigendanye n'uko Amerika isaba ko bahagarika gukoresha nucleaire ndetse na uranium nabyo bitakunda. Ibyo byose rero bikaba ari bimwe mu byo Iran isaba muri intambara. Ikanavuga ko kandi abafatanyabikorwa ba Amerika barimo Israel bagabanya umurego cyangwa se bahagarika ibitero bagaba mu bice bikikije cyangwa se biri hariya hafi na Iran. Ni ukuvuga ngo cyane cyane muri Lebanon baravuga bati rero mu gihe cyose Israel iri kugaba ibitero muri Lebanon, nubwo twaganira nubwo cyagenda gute ntabwo bizigera bikunda. Hanyuma rero minisitiri w'intebe akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani, uyu yagiranye ibiganiro n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner. Doha niho baganiriye muri Qatar, kuko Qatar muzi ko ari umuhuza, ni umuhuza twavuga ko yungirije, kuko hari umuhuza mukuru ni Pakistan muri ibi biganiro bihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, ariko hakabaho nyine na Qatar nayo ikaba imaze kumenyekana mu ruhando rw'ubuhuza hano hirya no ku isi, kuko muzi ko inagira uruhare mu buhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yewe na M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo Qatar ibibamo, nubwo nyine harimo na Amerika cyane cyane ku ruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Qatar yo ikibanda cyane cyane kuri M23 ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Habwo rero ari aho gusa, yagiye yumvikana mu buhuza muri za Sudani, yagiye yumvikana muri za Ethiopia, yagiye yumvikana hirya no hino ku isi, muri Israel hose Qatar yaramenyekanye. Rero twihuta ni ukuvuga ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko n'abahagarariye Iran nabo bari Doha muri Qatar cyangwa se bari Doha, ariko ko bari mu biganiro bya tekinike nibyo byibanze bari guheraho. Rero iyo minisiteri ikavuga ko ibyo biganiro bishobora kuba bikorwa mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye hagati y'impande bireba. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba mu buryo nyine bwa nyabwo cyangwa se nyine bikaba mu buryo bw'ibanze. Rero hanyuma igisirikare mu gihe bimeze bityo, igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyo rwose nubwo mwumva ko barimbanyije mu biganiro, kandi Iran ikavuga ko mu gihe cyose Israel itaragabanya ibitero igaba ku mitwe yitwaje intwaro nka Hezbollah muri Lebanon, bitazakunda ko ibintu biganiro bitanga umusaruro. Ahubwo igisirikare cya Israel kiri gutangaza ko kishe undi murwanyi wa Hezbollah mu majyepfo ya Lebanon. Hagati aho rero ibitangazamakuru byo muri Israel biravuga ko isubikwa ryikurwaho ry'ingabo za Israel mu duce twa Zautari na Faroe twari twaragenewe kuba pilot zone cyangwa se nyine gice cyahariwe niba twabyita nk'indege, cyatinze kurusha uko byari biteganyijwe. Hanyuma rero kugeza muri aya masaha ibitero muri Lebanon birakomeje, ko nubwo bidakajije umurego nk'uko bya bimeze muri iyi minsi. Ntabwo bikajije umurego, ariko kugeza ubu twavuga ko gikomeje rwose. Reka tubabwire ko kandi Ubushinwa buri gusaba Amerika na Iran gushyira mu bikorwa amasezerano y'ibanze byihuse. Ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bazashyira mu bikorwa amasezerano y'ibanze MUO cyangwa se Memorandum of Understanding basinye, amasezerano basinye kugira ngo ibiganiro bikomeze bibe byagera ku cyiciro gikurikiraho, kuko nyine bino biganiro ubundi byari biteganyijwe ko bigomba kuba mu minsi 60. Iminsi 60 ni ukuvuga ngo wenda mu minsi nk'icumi bakaganira ku cyiciro cy'ibanze, wenda bakavuga bati ibingi byo twari tubyemeranyijeho, hagasigara ibindi bigoranye, hanyuma indi minsi nk'icumi bakaganira ku bindi, gutyo kugeza ubwo iminsi 60 izajya kurangira nibura babonye umuti urambye wahagarika burundu intambara, ukanahagarika burundu amakimbirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran, harimo na Israel birumvikana. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa ndetse binyuze muri minisitiri w'iyi minisiteri akaba yitwa Wang Yi, yavuze ko rwose muri iki gihe hariho ibintu bigomba kwitabwaho, kurinda no kubahiriza amasezerano y'agateganyo yasinywe, gukomeza umuvuduko w'ibiganiro hagati ya Amerika na Iran, kugera ku masezerano arambye yemerwa n'impande zombi. Ni ibintu bikomeye cyane, kuko ubundi aba yaranasinywe kera cyangwa se ibiganiro byararangiye kera, ahubwo harimo ibyo Amerika isaba Iran ikavuga ko bigoranye cyane itabyemera,
hakaba n'ibyo Irani nayo isaba. Gutyo nyine ukumva ko batarahuza ku byo bombi bemera, kandi ngo hakemerwa n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri ibiganiro nabyo bikagiramo uruhare, niko iyi minisiteri y'Ubushinwa itangaza. Ariko nubwo batangaza gutyo, Iran yagiye igaragaza kenshi yuko ibihugu byinshi byo mu burasirazuba bwo hagati biyikikije, birimo nka za Arabia Saudite, birimo nka za Oman, birimo nka za Iraq, za Qatar, byose ngo bikorera mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ko kuba bajya no mu buhuza n'ubundi gutanga umusaruro bigoranye cyane kuko bafite uruhande ngo babugamiyeho. Niko Iran akenshi ikunze gutangaza. Hagati aho rero kandi raporo iherutse gusohorwa n'ikigo cy'ubujyanama ni Asia Group ivuga ko Ubushinwa ari bwo gihugu cyonyine kuri iyi si cyo muri Aziya cyungukiye cyane mu ibibazo byabaye cyangwa se byaturutse ku ifungwa ry'umuhora Hormuz. Impamvu bivuga ni iyihe? Iyo raporo ivuga kandi ko Ubushinwa bushobora gukomeza kungukira mu mpinduka z'ubukungu n'iza politiki mpuzamahanga zatewe n'intambara yahuje Amerika, Israel na Iran, cyane cyane binyuze mu kubona ingufu cyangwa se nyine ibikomoka kuri peteroli, hanyuma ku giciro cyiza, kwagura ubucuruzi n'uruhare rwabo muri diplomasi yo mu burasirazuba bwo hagati. Cyakora rero nanone isesengura rya Asia Group cyangwa se nyine kino kigo vuga ko ari igitekerezo cy'ikigo cyigenga, ngo si umwanzuro wemewe n'impande zo. Aravuga ati ntabwo ari umwanzuro, ahubwo ni twebwe niko tubibona, turabona ko Ubushinwa aribwo bwungutse. Ariko hari n'abavuga ko iyi ntambara abantu ba mbere yungukiye cyane kurusha abandi babaho kuri iyi si ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zari zisanzwe zifite ibikomoka kuri peteroli zidakesha kuba byambuka biturutse hariya ku muhora wa Hormuz, mu gihe abandi bategerezaga ko uriya muhora ufungurwa n'uyu munsi, bakaba ubucuruzi bwabo bw'ibikomoka kuri peteroli bisa naho byahagaze, cyane cyane abo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se muri Middle East. Rero byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bafite bakomeza kugenda bayicuruza rwose, ndetse bananitumbagiza igicuba gikuba hafi kabiri. Urumva rero ko bari mu bibanze bungukiye muri iyi ntambara. Naho abahombye cyane birumvikana ni Iran, abahombye ba kabiri ni ibihugu byo muri Middle East, abagatatu ni ibihugu byo muri Afurika, abandi ni ibihugu by'i Burayi. Hanyuma rero abandi muri rusange isi yose ntabwo yabura igihombo, kubera ko nyine ni intambara kandi ishingiye ku bukungu.